Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Wa qala aidan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, nahussu bizikri ajunan saliran semulja Kiai Haji Ahmad Rifai, wa nahussu bizikri ajunan saliran semulja Kiai Nurul Azim Hidir, wa nahussu bizikri ajunan saliran semulja Kiai Fadil Hidir, wa sairi muallimina matta Allahu bituli hayatihim bilutfin wa afiyah. Juga ajunan sateja para alim, sateja para guru-guru ngaji, ananging canggolang abtidah manabi abtina tak gubasa nyebut asma agung ajunan, namun rasa to'atur takdim abtidah malar manter tepada para ajunan sateja. Otamaipun al-akhas salirana semulja Kiai Haji Khari Muslim serbu epon dari Patisan Kota Bahari Sampang. Tuken songkam sampai bakte kaator da ajunan Panungkul Magersare, Mangko Pubuan Desa Karangnangka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Seampun kaonang atil bijaksana Thomas Jum Merte Magersare Sopaja Asre, saya satu jena abdi banget hormati. Sahibul walimah al-azimah, sahibul faraha was surur, ajunan salir semulja Bapak Misnu, juga ibunda Syekhani, sarang sateja sanak karabaipun sesami-sami ampun nabur kabungan juga norap kacumamperan. Epa Simon Agung imalam samangkin gadinto, saya abdi juga banget hormati. Juga ajunan dari keluarga besar pisan bin asma salirana semulja Bapak Rusdianto, sarang sateja sanak karabaipun saya abdi juga banget hormati. Juga ajunan sateja para jemaah, sateja para tantaretan, seampun sodi alengki juga bisa abangki belum samangkin saya abdi juga banget hormati. Juga dan salam kompak persahabatan keatur dekat teman-teman penyebar syiar Islam lewat syair-syairnya. Teman-teman kami dari Majelis Salawat Bahagam Jukorse,
sesaat samangkian ampun sedih hadir juga mengajak bersolawatun Nabi bersama di kediaman yang mulia Bapak Wisnu sesat jana abdina banget cinta sayangi sobung pematur selangkong par juga keangkui morak ngombi esedadede selain ngon juga kisokor alhamdulillah de keajunan ebon Allah semahamulje kada di berbangkian malam samangkian abdina sarang pada ajudan bisa alengki cukan bisa abangki ini lima acara selangkong par juga ingki kadinto acara walimatul oros saya malam samangkin kemas kalaban pengajian umum keagamaan insya Allah dekik kadinto pati sampai lagi sarang ajudan saler dan semulja Kiai Haji Khari Muslim serabu epon dari kota Bahari Sampang kalaban arpan acara saya sangat meluji kadinto tetia sambungan pangistoh da ajudan Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saike Ale Sidi dua Adinda Muhammad Khairul Razi asarang pacangan kakasih atepon Adinda Khosifah tetia sambungan saya tak bisa beka sampai ngadep dek pengajuan ebon Allah subhanahu wa ta'ala kalaban pemator pongpong ki beda somor taritan ngiring babunya akabai tampar mak ngerembat belis pote pongpong ki beda omor ngiring babunya akabai amal mak salamat bila ampun mate salawat wa assalam ngiring atau lagi dak kanjeng Gustih kanjeng Nabi panutan serupa aki mas kana alam seampun arah kok juga abukta abdina sarang pada ajudan dari curang asor setak kaukor dari curang kainaan setak kasamaran iki kadintoh kalaban badana syariat Islam sehingga abdina sarang pada ajudan bisa ngerasa aki ngalesera angin keibadan malar mantar Islam sarang iman top-topan nyelpi yati abdina sarang pada ajudan semaling asre kantos kabental pate kalaban iringan doa akrimil arwah minna bil liqa khairil anam wablughil muhtar wa anna min salatin wa salam amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu para jemaah juga saja para tantaretan sampun sedi alangki malam semalam edilum kesempatan malam samanggen abdina pribadi minangka muqaddimul baramij manabi bade pamatur sigorang sontuk dak panggalin epon ajudan abdina pribadi nyuun saporah sesobung batas epon para bandika dinto kaangkui lebih singkat bekto abdina tak pedi lanceng pamatur boleh pedi ngatur kinapan saponapan acara sepedi kalampan malam semangkin kadinto acara sekabitan iki kadinto pembukaan sepedi SN kalaban tawassul bi suratil Fatihah acara sekaping 2 pamasan ayat suci Al-Qur'anul Karim terajar sekaping 3 pamasan salawat allati tukra indal julus terelan juga kisarang acara sekaping 4 pemasan salawat allati tukra indal qiyam terajar sekaping 5 ingki kadintoh mawa'idul hasanah terajar sekaping 6 ingki kadintoh aroba agi acara penutup strip doa mungkin sekadintoh seperti ikalampan acara malam semakin ngiring sami-sami adeng-deng malaju doa ada pengajuan ibad Allah kalaban arpan acara di kabitan kantos punggasan ajalan kalaban lancar tak mangkirin tangan pan-ponapan. Hadirin para rabu para jamaah ngereng abdina sarang pada ajunan memasuki acara ini dalam kesempatan malam samanggen acara sekabitan ingki kadintoh pembukaan seperti SN kalaban tawassul bi suratil Fatihah sehal kadintoh pedi ipin-pin sarang ajunan salir semulja Kiai Haji Ahmad Rifai de ajunan salir semulja Kiai Haji Ahmad Rifai waktu sarang tepat abdi negatore